mentangi adon ni ha Kali River ajan hapo Karwar adon. Hi guys, welcome back to my new vlog. Stay mentangi adon ni ha gawin na kajata cukai hapo Karwar ini punya kani kami entry late kanta. Kani kijaka bilang ini kita mencari kaya juga. Niru pila banyawan banyasa camping ini kita mencakari banyak camping nabenta di family ni one party prolo pergi dan cakar ke babes kalau penat ini kita ke babes ni camping ke tidon ke sedih dengan camping ke cakar. Here is the beautiful of Karwar. Mentangi adon ni ha Kali River. Adan hapo Karwar. Adon